Lakhipuronline puthokchaba August ki tang 13 nongmaijing nimit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroiba Pao lupa crore chamaga 15 ki mathakta oigadaba yamkhraba nisagi polamsing STF amasung Karimganj police na phare August ki 19 Assam University Silchar da bir tikendrejit ki mitama maikum hangdoklagane Lagliba December tha sigi manungda Assam gi panchayat mikhal pangthok lagani Mahiloisang singda sel gi demand tawbidana bawakat mifam phamkre amasung Bharat na Paris Olympic da wrestling da senjengi takaman amaga lawrakre Haujik mapungoi ba pau tabirase Special Task Force STF amasung Karimganj Police ki apunba khongjangna yamkhraba heroin amadi yaba tablet sing phare IGP STF Parthasarathi Mahanta amasung Karimganj ki SP Parthapratim Das ki luching makhada August ki tang 8 da Karimganj ki bypass ta changsin ki bathi humba ki khongjang aduda yaba tablet lakh 3.5 aduga heroin kilogram amaga gram chahum phare haire hairiba nisagi polam singa si kaithel gi mamal lupa crore chamaga 15 gi mathakta oigani haina panare thodoga siga mari lenana police na miyoi mari phare pharba miyoi singa dudi Noimul Haq Fuzail Ahmad Atikur Rahman amasung Jagjit Deparmani Hairiba polam singa du truck amagi manungda secret chamber da lotlaga purambani hairi panbayai truck gari asigi mapu oriba Naimul Haq ki machanupa Habibur karani mamangdagi drug puthok pusin ga mari leinana phaduna hauji Karimganj ki jail da lairi haina pawasina makhatare আপোনালোকে জানে যে সদায় তেওঁলোকে সদায় এই বস্তুবিলাক সিক্ৰেট চেম্বাৰত আনে আৰু সদায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বুদ্ধি কৰি আনে সেইকাৰণে গিয়াৰ বক্সৰ তলত এই বস্তুখিনি ভৰাই লৈ আহিছে এই বস্তুখিনি আহিছিলে আমাৰ অসমৰ এখন নেইবাৰিং ষ্টেটৰ পৰা সেইখিনি যিটো সদায় হয় সাধাৰণতে যিটো আমাৰ মেইনলেণ্ডলৈ যায় তাৰ পৰা য'ত বস্তুৰ দাম আটাইতকৈ বেছি এইবিলাকত এটা এটা টেবলেট দাম 3000 টকাকৈ বিক্ৰী হয় সেই ঠাইখিনিলৈ গ'লহেঁতেন যিখিনি উন্নত চহৰ আছে সেই ঠাইখিনিলৈ এইখিনি লৈ গ'লহেঁতেন আৰু ইয়াত আজি ইয়াত 3.5 লাখ টেবলেট ধৰা হৈছে আৰু 3.5 লাখ টেবলেট ধৰা হৈছে আৰু লগতে হেৰোইন ধৰা হৈছে হেৰোইনখিনি প্ৰায় 1 কেজি 300 গ্ৰাম হেৰোইন ধৰা এই গোটেইখিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব য'ত এইখিনি ফাইনেলি বিক্ৰী হ'লহেঁতেন তাত এইখিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় 115 কোটি টকা 4টা মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে Haukiba July ki 19 da Assam University Manipuri Students Union amadi Civil Service Achievers Point anina thokiba notice adugi matungina Assam gi Meetei amadi Meetei pangal mahiroi kunma thoibo free APSC online foundation coaching program gi damak khalakre khangadaba mahiroi kunmanga asi lakliba August ki 19 da Assam University Silchar da pangthokadoriba bir tikendrejit ki mitam maikhum hangdokpagi thoromda pangthokadoriba interaction program da saruk yananaba Assam University Manipuri Students Union gi maigedagi khangalakle loinana bir tikendrejit ki mitam maikhum hangdokpa amadi chamaga 19 suba athoba singi ningsing numit ki thoromasida lamdam asigi miyamna saruk yabiranaba Assam University Manipuri Student Union gi maigedagi nolukna ningsing lagle Lagliba December tha sigi manungda Assam gi panchayat mikhal pangthok lagani masigi mamangda AP GP amadi jila parisad ki ngamkhai mapung phana yathokpagi thabak loisangani haire hiram asigi matangda ngamkhai yathokpagi thabak ase September gi ahanba chayol da pangthokani haina panchayat amasung rural development mantri Ranjit Kumar Das na phongdokre September 3 ki matungda draft list thoglaga September 13 ki manungda semdok semjin loisilaba matung December tha sigi manungda rajya sigi panchayat mikhal pangthokani haire Kasar Palarbon gi khaidem yaifabida handak Assam University Silcharna mahaki thesis Politics of Marking Boundary a study of movement for inner line permit system in Manipur and Meghalaya haiba sida haukiba July ki 19 da PhD degree pirakre mahak Dr. M Kharbithai gi lamjing makada mahaki research work chathakibani khaidem yaifabi Palarbon da leiba khaidem gaurahari amadi matamamagi AP member oirambi khaidem ongpi Sitarani gi machanupini mahakna PhD phanglakpada Manipuri Chanura Khorjelu ki president Sobam Jayanti ngamthang thoburen ayekpam surjamukhi amadi Lakhipur ahal marup ki thoburen ingudam binodna harau nungai ba phongdorok pagaloinana
mahaki tunggi punsida hena mai pakpa oirasanu haina phongdoragli Milala Sambi Lamjing Makada Taramanga Suba Meetei Mayek Tambi Takpibagi Thoramama Kakmara Mairalu Kakmara Chakot Thorang Club Loinana SSG Loop Singna Punna Sinduna Hodokre Thoramda Konjangbam Aruna Seram Herajit Thangjam Projen Maibam Raju Amadi Nandaibam Dilip Kumarna Mathangsidna Mifam Mapu Mithunglen Amadi Ikai Khumnajaba Mithung Sing Oina Daista Phamki Thorumgi Wahodok Piraduna Panjobam Bijoyana Aikoina Aikoigi Imalona Masung Mayek Tamnanaba Honaminarasi Haiki Numidasigi Takpi Tabiba Thangjam Projena Hodok Piki Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Apun Bazari Bon 13 August Patriots Day Observation Committee na Lala Rural College ka kusam natuna lakliba Agastara humdoida athopa singin ningsing numit pangthokadori Hailakandi jilagi Lala Rural College Auditorium Lalada nongmagi oiba thorom paringaloina na pangthokadori ba thorom asida Inner Manipur Constituency gi MP Dr. Angomcha Bimol Akoijamna athoiba mithung oina saruk yagani Jaribon gi masak nairaba loop sing Thogun Marup Kala Academy Apun Maira Paibilu Laihomi Lipun Loop na chingba Loop Singnasu Sogot Pituna Pangthokodoriba Thoromasida Miyamna Amata Oina Saruk Yabiranaba Observation Committee ki Maiketagi President Thangjam Langamba Amasung Kayan Paibam Subasisna Nolukna Ningsinglagli Lakhipur Kuman Maira Paibigi Treasurer Oibirambi Ingudam Ongbi Motiranina August ki tang tareta Laikhitabada Lakhipur Kuman Maira Paibi Imai Ben Singh Amadi Pautaklo Yauna Laisu Katuna Laikhitabagi Thawaina Lairam Lenda Ingna Chikna Lairunaba Thaunijakre Lan gi chaithengna maram oiraga wanari ngai cherak asida mahiloisang singda sel gi demand tawriba sigi matangda Manipur gi mafum kaya da sel gi demand tawbiganu mahiloisang sing asi free zone ohenbiu haiduna loop kaya na wakat mifam phamduna amadi haizetuna lakliba sigi sarukama oina ngarang Imphal East District ki manung chana leiba Moirang Kampo Khewa Bazar da leiba North Eastern English School da wakat mifam phamkhre Wakan mifam asida aikoi ingna chikna mahi tamjage mahi tampham asida ingna chikna mahi tamba phanganbiu mahi tambada ayetpa pibiganu amadi lamdam asigi tongan tongan balup singna mahi tampham sangsingda puba thangba ngamloidaba selgi mateng haibiganu haiba play card kaya paiduna wakat mifam adu chathaki haire akoi mera paibi magi site gi amadi parent gi site gi punna chikan jaraga akoi lamdam ase akoi oji ase irang asu akoi kantheng na wana raba matanne duna akoi noistan haibasi school si akoi khungang da leba pipa school amani aduna akoi demand mo to bini ba ko sa sing now sing akoi samak tractor asu loop punama haitare school si da akoi demand to liba punama matungda sigumba kuba thangba ngamaloi da ba demand se akoi hantopi maramdi akoi khungang da leba suram charam khangba akoi langi sethi mafam sida lan nangdrabasu akoi langi sethi di mafam sida dum akoi suram charam leitabagi akoi awaba mamayong na ribanina akoi skunda sasinga mahi tamjari basida aki akhang amadi akoi tangdu leita da ba punamak se sigi indi daga akoi sasin inaw sunna matam leba kibita akoi sun sida awaba sethi phangan biga no haidin akoi maira paibi ki site su haijari adiba punama akoi khungang sida leba paza singi maiki da ki su akoi haijari haiduna ai si haijari Struggling Women's Association Kanglai Pakna Haukiba July gi tang nipanda Jiribam da laktuna Association asigi Jiribam masaloisang haunabi matungina Jiribam da hangdokre loinana thaupugadaba nupi member singsu khankre loinana uchara kaya su paksana office ki akoibata thakre hairi akoigi adugum laba August ki tang nipan abiyai pharaba korau akoigi sagol se numit asida akoigi Struggling Women Association Kanglai Pak Imphal na akoi jiri bam lamdam da laksadona
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯇꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯐꯤꯗꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯂꯤꯡ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯂꯤꯡ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯡꯇꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯇ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯂꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ मियोई हुम्फुमाथोई तोंगबा ब्राजिल भोपास एयरलाइंस की प्लेन अमा इराई नुमित आगस्ट की तांग मापनदा साओ पोलोदा काइबगी थौदोकता प्लेन अदुदा तोंगबा मियोई हुम्फुमाथोई मक सिरे फीट लिसिंग तरा त्रेट मथक्तगी मई हौदुना तारखिबना साओ पोलोगी बिनहेडो हारिबा मफम अदुदा पोखाइदुना ताखि थौदोक असिदा एंड्रियानो आसिस कोबा मियोई अमा महाक एयरपोर्ट ता थेंगना थुंगलबना प्लेन अदु तोंगबा फंगहौददुना लाइबक थिबा थौदोक अदुदगी महाक हिंगौखि हाइरे बांग्लादेश म्यांमार ngमखै मुंगदुदा चथखिबा ड्रोन सिजनदुना लांदाखिबगी थौदोकता मियोई चनिरोम सिरे हाइरे रोहिंग्या सिंग अदु मथवाई हिंगनबा बांग्लादेश रोम द चेंसिलखरे हाइना रॉयटर्स की पाव अमदा हाइरे लांदाखिबगी थौदोक अदु अराकान लानमी अमसुंग म्यांमार लानमी अनिगी बरकता अमना अमदा थंगजिनरी अइंग असा लोइसंगी पाव मतुंगिना लाखलिबा चेयोल असिदा अवांग नोंपोक रायजगी मफमसिंगदा अकनबा नोंग चुरबा याय पाव असिगी मतुंगिना वेस्ट बेंगल की सब हिमालयन लमदम सिंग असम मणिपुर मिजोराम त्रिपुरा नागालैंड सिक्किम न चिंगबा मफमसिंगदा अखाक अरावगा लोइनना नोंग कन्ना चुरबा याय हाइरे भारत की अमन सेहरावत पेरिस ओलंपिक दा रेसलिंग दा नुपा की फ्री स्टाइल केजी 53 की कांगलुपता सेंजेंगी तकमान लौरक्रे मसिगा लोइनना भारत न लुपा की तकमान अमा सेंजेंगी तकमान मंगागा लोइनना पुन्ना मेडल तरुक लौरक्तुना मेडल टेलीदा 64 सुपर रैंक तलैरी खंगनजबा मा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चाही अमगी डिप्लोमा चाही अनी के एडवांस डिप्लोमा अदुगा चाही अहुमगी बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स तंबा यारगनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस सिलचर अमदी ग्रेसवेल हॉस्पिटल मेहरपुर सिलचर अनिना कुसम नदुना लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की मखादा कोर्स असी तंबीबा हौरे हेल्थ केयर की फील्ड दा स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबसिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असी तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदोंग साबा लौबियो अदुगा नर्सिंग योगा अटेंडेंट फर्स्ट एड ट्रेनिंग इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ अमदी आरएमपी कोर्स न चिंबगी अतेंबा मतमगी ओइबा कोर्सिंग तमक्तसु एडमिशन हौजरे एसएम देव सिविल हॉस्पिटल सिलचरदा प्रैक्टिकल तौबगी खुदोंग चाबसु थंजरी अकुपा मरोलगी दमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस इस्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचरदा लिंक्सिबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाव फाउनबियो नुंगाइरबा पाव कासार फुलरतोलदा होलिस्टिक थेरापी सेंटर अमा हांदोकचरे योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खु तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरीदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिना चिंगबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगी तमक ngasimak lengsin birabu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasar Assam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 हाइरिबा नंबर असिदा लायंगबा लाकपगी मांगोइनना अपॉइंटमेंट बुक तोबिनबा खंगनजरी
अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना लुपा करोड़ चामगा तरामंगा की मथक्तो ओइगदबा यामख्रबा निसागी पोलमसिंग STF अमसुंग करीमगंज पुलिस न फारे अगस्त की तरहमदोय असम यूनिवर्सिटी सिलचरदा बीट तिकेन रेजिट की मितम अमा माइकुम हांगदोकलगने लागलिबा दिसंबर था सिगी मनुंगदा असम की पंचायत मिखल पांगथोकलगने महिलोइसंग सिंगदा सेल की डिमांड तौबीदनबा वाकत मिफम फमख्रे अमसुंग भारत न पेरिस ओलंपिक दा रेसलिंग दा सेंजेंगी तकमान अमगा लौरखरे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदोक जबा नसीगी ओइनदी मतंग असिदा लोइजरे।